Yego byari kugira ngo nje nawe twisinzirire kabisa. Naho ngukundaga nta nubwo nzagukunda nta nubwo nigeze ngukunda. Icyo ducumve. Kandi nubwo zaba imyaka 90 wewe ntaho wambera umugore. Wasesemewe. Ntabwo nakubera umugore. Ntaho wambera umugore pe? Wambere wese ubwo waba umugore wanje mu ruhe rwego. Kare umva pato. Ibaze wenda muraho nakomeye. Yezu nashimwe cyane. Himbaza. Abantu bagira gumwako. Dore aka gapande kaje kunyomekaho ngo gashaka ko nzakabera umugabo. Ubu rukubona naba nciriritseho ndo kujana niri vumbi mu murenge nkamanika ukuboko ngo dore ngaho ngo nsango ndarongo inshatse umugore. Ntamusanzwe mukundana se? Agamarira? Dukundanira hehe? Rega no kubyibye ko njewe ratani nkakurava gushaka kwirira icana. No nari kurira guca. Imijyana raziciye njewe buriye. Ushobora gushaka n'ibyo gucuranga ukabona ibyo ucuranga kuko nagamazemo. Uri umuntu w'umugabo. Ujya ntaho ndi umugabo gusa. Uri nimbwa akavuna umuheto. Niko. Kanze neza. Hello? Hey, sweetheart. Jesus is Lord. You promised you come today. I didn't see you. I've missed you. What happened now? Hello, babe. What's wrong? Please talk to me now. I said I missed you. Babe. Kugira ngo ujye wambara neza. Babasimu we ukaririmba wambaye zero. Umugabo yambwiye ati dore babana uzira. Wambaye agashunga bakita ngo ikikapa. Agafunga musuzi. Kandi ubanye ukuntu afataga mikoro buryo uburirimba marayika arimo kuguha zero. Afite impano araririmba ariko yambaga afunga ki musuzi. Ubu tuganira indwara yo mu bwonko idasanzwe yitwa gamophobia ni indwara yo gutinya gukora ubukwe, gukora umuryango cyangwa gushakana n'umuntu runaka. Iyi rero ngo iri kuzutaguza ubwonko bw'abasore n'abagabo benshi bitinyira ko bazashaka abagore bakajya babatimbura. Abandi bagatekereza ko nuzashaka ubwo azaba yambuye uburenganzira bwose kuko gutanga igitekerezo kibi mu rugo aba yaragiye abona abandi bagabo byikoreje ishyiga rishyushye. Iyo bimaze kumurenga rero umusore cyangwa umugabo afata umwanzuro wo kutazashaka. Niyo mpamvu hari ibisiribobo bitunze yewe bitagize n'icyo bivuze ubwira gushaka ugasanga bamize bungura umurongo wo muri Bibiliya mu Bakorinto ba mbere. Amwe makuru watangaje baravuze ngo imodoka ishaje ufata amapine ugakuramo ugashyira amandi. Nako siwe navugaga wabandi. Ndakubwira ubushatse kuvuga ko Regis ari ipine y'ipasi. Niwe wavuze Regis. Kutahakanye. Narasetse ndavuga ati reka mugarura ikiganiro. Ako nari impamvu yo kwisobanurira ne. Kutahakanye. Nagariwe twavugaga mani. Bidatinze Regis amena umuceri. Regis yaraje amena umuceri ari recordinga avuga ibintu byose. Avuga no kuntu yakuzamuye wagera hejuru ukamwihenuraho. Arakomeza asobanura ukuntu abonye amafaranga akagusaza ari amafaranga makeya. Avuga ukuntu evuze ibintu byinshi Regis. Avuga ukuntu discipline yawe yagoranye. Shaye mbyumvisha numva rwose urambabaje. Ariko ndavuga ndabanetse kubabara mbanza banze ngobaze. Kuko ubona amafaranga 1,000 agusaze. Nese aho ikibazo mfite ni kimwe. Regis twaratandukanye. Nese Regis twaratandukanye. Sidukundana ra? Sidukundana. Kuki muvuga ibintu mutaza ahubwo abanyamakuru? Ngiye Regis turakundana. Ese undi musanze ari prankara tutaratandukanye. Ndi kukubaza nyine tubwire. Umva ngiye n'umutware wanjye tumeze neza kurutana. Umutware nde? Yes, I know to speak English. Whatever you are, wait. Yes, I'm talking with subject. All subject can ask me. I can. Ukimara gutsindwa igitego cya mbere
umvishije warira. Ni ikibazo cyiza cyane ariko kinasekeje. Ibifu byanyeganyeje. Nta kibazo wagize mu gifu bakoze rero yacenga. Ese umutoza kutarira ndaza kubariza nanjye. Wonye ikibazo cyoroshye. Bana Kastari ko muri minsi mbona utarira. Inaridayi. Toza ukimara gutsindwa igitego cya mbere umvishije warira. Abakinnyi bakimara gutsindwa kiriya gitego hari umukinnyi umvishe wafatira nk'ibintu bikomeye cyane nko kuhamucira hasi ukamukubita umutoza. Mita ya mbere yarangiye. DJ time. Ngiye tangira bamubaza ngo iki. Uri Niba. Senari rero ikaba igiye gukina n'ikipe yitwa AFC Bournemouth. N'agakipe gato mu gihugu cy'Ubwongereza gatajya gatsinda Senari. Yego. Ugize ngo iki? Ngati pori sana. None wumva ibyo Scovia yabonye. Warutsiro sharansinze. Pori sana ubonye bipfiriye ise. Yewe, cyoko icyo mbonye. Mbonye umukinnyi wa polisi utafite akantu yikinze hepfo. Umwaye kaje gutugari. Scovia aratangaza iki? Ndayabonye. Oya Scovia ararembe. Oya ndayabonye. Ndayabonye. Kamba kure. Banze kwemera yo mbonye. Ndabyemeye. Uyu wabonye amanota nanjye mbona ari amantuza. Uwo ni we Scovia nyawo.